almost sorry, tia a baywana, or not that rumba home. You say a baywana only pen or ye. So, okay, say your board that rumba. True evidence. You IGP. The office a open magana nibia na owona papa ni free mu no. Ne omo asoro ni chi ni nsam adie ba na doso. To omo nya hwani. That woman sha brabo na si wo baby. Baby ebe chino official. Wo dia monye na moye no. Nti that woman no okọ. But e bi no mu say no akoyi ko. Na omo trap no wo kan mo. That woman wa ko yare abre. Nsa no body yankopon to ni safre. Ye try we shushu ni yenya okra na de beba huni. Nti that lumba ni di lumba no e ye bofo bi di. Nti breakthrough na e ma ne be lumba o be bi efi. Dama osofu penin bi toye. O ma penin kwa ma ne yira yekuna. Me ka kire e wo mon sister station. Se video no ho a. E ka ni play say papa na wato. Se ne yiri na engina so ni mu aso ni be. Asoro na engina na yiri so. The papa ni di enu. Wọ́n sọ ọba atutu a etwebe ma de. Ti mu am ko sa asoro no. Ti mu nim the secret am aso ni gina ya aso ni tre ye kese aye maame no. Me say e dey nti na afi papa na busuafo no kopa maame ne chew. Ebusuamu akwaba eba TMGH message se di mu a so subscribe to me adoma no soma me se na me approbia so na unsa ebitumaka. Yebra Penny Charles Kodufosu we film. Na as a matter of fact, that Lumba etias no wonte ne wasem boni bia no wasem kraba on babontin embe ya no ti no ye one of the people wane Ghana for respecting ye pa. But no be nim say Lumba eba we film amandechi ayense mebre. Ena me no kase ade chi a ade se nyina na meetings e koso wo akosua se wafi any odobro ne fi. Ebusa Penny atena se aye no betima ye bia ba kwakoye se Ankusiaga Senate ya netie. Ebusu bi aboa wanu so moye akosua sewa ebusuafo a omako insua no omo bodua etia odobro ni seni omo kanese ya pade a eduabo no enya no. Now eno koda nche eno a TikTok live ena na me hu se obi live a oye ena sabato eba so. Sabato ba ena o chese that lumbe wonu owo hu evidence a ofre IGP say IGP should contact him. Nanka offer information na woni nyina no efambra the way asabato e soundo emi ne ekoso no me hunu say we yesunsumu enkomodie kam hona ma prophet akwaba brejumedi so prophet Adonai Papa me da se passe metu mesafro no utumi bae na prophet afishapa afi nkometu awondin good Orifo that the Lumba we film Ebusa Penny abono mode ayeyi obetima ye bia eyiyi ni kra chese ne asundwe ni ho Ebusa Penny ye na said e was so ye say was so to me see because on no ye in charge of emu no we see wi me no ka say eduabo ekoso that the Lumba sem send sifatie Erika mi chi ahwefo mo hwe ensambre me mpa eboni so bode yankopon ye obi akoma so ebisade ma na nhyɛ ne din no nyam that the lumbe film yeah me wo chi semsem what is that the lumbe busuafo wo mo asem o Jeremiah chapter 8 verse number 3 wo mo kakan ya wo mo kakan wa mo support team bi mo kan Jeremiah chapter 8 verse number 3 ebe mani amoye no meja amin tu nipa fo ne ekoso no ti so bi on pese obeka no kre wa mo sorry tia abaywa na ona oti that rumba ho no wo mi se abaywa boni ben oye boni ben na waye so okay say ye boda the rumba true evidence. yeah You IGP. The office a open magana nibia. Anamwa. Oh, any police station near evidence. So police headquarters now they be kwa. It's say wa open so if you say one am kwa na who say maybe because now suspect say fear we won with the boni wom.
Now you say police station are no kind kwesi but you know police headquarters o kwa mpani for be show na ne ade ba no wom so aye den etu ho anam ni say we evidence e den ti na nipa ote ase okra no ho ompe ne ho asem obi kan kro so so na wagu na munnim say minnim say nam so mo free mu na mun fan ko bebia wo say mo de kwa nukuredie ni perepere ye ebe dedi nem ni pay free ni fitide o free mu nsema ba nechi saa bedunde adentia ze nipa na say again na ebusua no pe anything no nipa na de nyati bia ekoda na we di bia bebom ekoda na we di bia bebom adentia before you be sawo because you entiase mami tu nipa o mo hwe wo mo tie ye nfo that remember we free mu de but wo a wo mo si wo mo bodua wo mo ye ne wo mo ye no wo mo ya hwe yi na owo na papa ni free mu no ni wo mo asoro wo ni chi ni nsama edi echi ba na do so wo mo ya hwe yi ise mesa na eba Ghana phone ya beti odi fotu makratre obi fi asem do kan na wa hwe wa no nti wo mo ya hwe yi wa wo suspect bibi wo bibi the police for wo mo do so ni bibi obetum de akwa wasem obeti o don so otu wana mo in the police ya wo Ghana ya nyatiti police ni bio so we are no kase o be fifi mu achi wo ba chi so one was won fi ba odi for ayese wo kasa na ayese wo ni odobroni aside intinu ayese so be kan ensem de wo so mama there besides say the way I was sunny dey happy who say you won nsem bi wo a aya na esi na utie nipa bi commenter we kom kwana nipa no ombe ebusua no wo bebia ba asem na ba no oke bi keke na wi asem a wo ke bia no e won sunsunso e wechiri na de ba kwa yehu nti kama ere nti nia wo ye bia no se wo digi se nia wo ka no e ye ka na wo ke bi se nipa beti won ka nipa beti won dia aya wo ka na wa ya hwe ko nia wo ka ni ndi ye de be aduaba bi esi wa obetwa o ti ase yes nti adansi bi obi a wo fon nia mo bia dwi se papa ni wo na ye ne nkra bia wu eye hunemu adansi a wo se o ye betumi atu anamo no akonya bebre wa bebre o de be kwado adansi e be kwa wo begina so aye nhwema o pa ama okay ba odifo the person me find out the person o chire mu that lumba no ne boni be na waye wo se ni mu ana ni wechi ensem si ekokoso nipa titiru bi ato aya na nsem ma ne chi do ni tufu ma be hu ni amiki tama osofu penin bi toye o ma mpeni kwa ma ne yira yekuna sofu ko do ba se me ka kire mo sister station se video no ho a mo de mo hwehwe na mo mbon kira ahwefo me kan place papa na wato se me yiri na njina so no mu aso no begu video no asoro na njina na yiri so na papa ni di enu wo se oba totu a atwiribe ma de ti mo am ko sa asoro no ti mo nim the secret am aso ni njina ya so no tre ye kese aye ma me no because eje de mo me say I didn't think I feel papa ne bushafo ne ko pa ma me ne chew share that woman shabrabo na si mo baby e be jino fi so wo dia mo ye na mo ye no wo ye mo orifo ekojina wana so because odobroni ba luma brabo omo chese 15 years to 17 years ba luma de osi mache pa osi mache
tie na ono ani nua ba na obi e ba abonte a o se ni nua ne tu kwan kwa aburuchi wan ko bobra ono ani sister ya ndo opre no hua se ni obi se wa abonte bebre o se ni nua ne tu kwan ko bobra na ma na eri pani oya ya o se ontumi no o de ne yama gu garbage bag bi no to fa mpunu ma no se video no won a wodi time no mati na den no mo ka fa ho Tim e de we. Wa woni ana den no mo ka fa ho se woni be me bobra obi mo awaren se yen kan pia bonte te den na mpa ya na yire de ne yama gu bola de mo to fa ntoko ma no pam fi Say in some kakrebi na aba ofi send the nsem na wono no kura ka bi mpie obebi nti na na nke busua pani ni pese oye na hyese na nke na ye besu na nka dede ne nim guase ni ni ato kolu manjum ekuku down abrempon adehye ene humtie aman penifo mu aman ni mekuku da na otie mu manjum ana mebwa jikwe nti da na afi papa na to a se mayire mo hu se mu gu n'anim asia na nda de ani funu papa no kra ye bro no no wuye eni ana oni se mu gu papa n'anim asia papa ni legacy obe jania wo de attract chim ba odifo lume film de ba minim se metie won church bra wo kire se so bi kure wu a yetimi kra friend e ma ne kasa into odifo possible say you na friend lumba na ko no etimi a kire m ye nti owu ye and the coin of us wu ye tama Jesus ye ko bona se ndo edu bebi mu ye den ma no so afraid Elijah and Moses by. Okay. Nti no nka dede ye koshi. Tama asem no court no bia mo kwa se o mo ni nkunima adan na ye. Mo nko no afraid no mama mo no mo nka. Enfa. Odifo kan ye chire mu je. Abrabo no o bobra na. Ti abrabo no bo ase na wa mbobra nsan. Yes abobra nsan. So we need to obi eja pade a wa bre nya so. Enu ti na ye godua no asem no de we eti no she obi a wo ye difo apemu no kura wa ye bise mu ade a wo hu ni no wanya obeka na obeka se favor afa bi ntime me ka wo obeka se o gira afa me gira afa because sa asem bi ba na e ya asem a agi omo ani mu nia ntre ha shushu nipa bi asha no ba wonti mo ba be kabini se me prophet adona se ya bi ye bise mu ade ko du bebi an se o ya hakan ni kwenni bi se bia wona wo mapon se wo man bise mu ye ana wo mi se bia bo bia anti ye ko bo bia gi ye ni a won gina yi nam ni obi a wo bo bi dua asan ba ona so da odifo me question one bua me he just say lumba no you betimi afre no o mo tu afre no nti me ni me nti adede aba bebrebe ba obetimi abua me afre no ese me de me wa adona power city nti wo do wasemba a friend of penny and they are tuning okay papa naba you sa ade na wom tu you we be ye friend nipa no won nda so woti so kasa physically ye mfa ye ni wo do so se ne ye di ni ti na me se wan ti abrabo no gba se abebo brasan wan ti abrabo no gba se a ni abehu bi abekasa e bon sa me be yi nti abrabo no be si apene obepem so be bia wo se wo nde bia na wo ye ru afi we mu no nifa bebre seti botaya ho lo ma wo mu yeah ana me boa wo afi we me se afi ni akọwiye check here onyama wo hihye ye se obeye se wutu du ho ana wo ndu ye wo sha afi ase keke o ye wo afi m keke o enye 35 cross over jump over chest level abio afi bia wo nyame a wo hwa afi no so ti afi de a ye wo mi nyame be no taking charge afi we na snake here no one no hwe so we the next god no ba the same way there see the sun and hear the sun
oh, you want a senior make for sure, dear. Nay, a tin yam show say. Young couple, your home. It was a show in cream. It's a one thing I'm a shumasia. We are in a house that will be cool. Oba jatu say me de me yare di e ba me ntumi nya hwe o. To ba ka say o BP kura no ego ni ho. Me se me wo BP dura we ye cardio ni secretary. Udu ni mo bi o pressure moja yare ba ko ni di medre moja moroso a within the prophet adona opon bra yentunche. Therefore 3 months went to so do one thing say me ntomo duro mi sayare. Ayaresa e ho gina wo ma ade mi. You should my yaresa na ewo nemu ayaresa. Through with the Bible, 1 Corinthians chapter number 15, verse number 44. Oshi wo shun nipadua e na yewo honam nipadua. Ni se yare bia ka obi na wakwa. E wo se nipa no ne kra na ti ni mu no. Ada se ayembre. Ni shun nipadua ni ntumi nkeka no. Ni shun nipadua ni ntumi operate. Nti obi wo na dai so kuru nti mi wo we herbal organic herbati dreams and visions and brain power high vibration unye bi nim awakening wadai so na wadai so bi nti we pressure and ru nu obi pressure ba ko ndu onom ebi ni de bu ndu ahodo ba ko be 15 obi diabetes ba ko pe da no so ndu onom e bo be 20 owa insulin we should diabetes about so the na type 1 and type 2 because I am someone na kwan nti say diabetes na ha wo no me ye bisa o kra o shebre how the bias has no bias be fa kwan kro ya rebia to ho so ana Okay. nti bi ho a na yare no bi no de agya o bi ho a na enye o shebre no bi na wadana no nti dade mu ma no okọ but ebi no mu say no akoyi ko na o trap no kan mo Odi for can sem. Nti ye trap ni sen. dade mu ma wa ko yare abre ensa no body en ko to ni safre so we are we Yeah, na minim say so anti apo. ye try we shushu ni ye nya okra na de beba huni accident esi yare awodo e kan ni patna ni pastor jini pa enkwa film after sport ni nia enye normal accident is na nipa wu atofu e won reasons e do no wo kan mo bi di na koja ye be si wo poma ship be senke e bi wona be bi apone shape renam no shushu bitina be abedu so bo ambe wo pono so ammo na wo muntu sana drive na wo ani pe drive nye be bio udu be bi emusie wo so bo ambe udu be bi nsu wo so bo ambe ye wo bia udu junction na e so bo ambe ye wo bia be ya hu bitina bia Good. Odi for enu ni asema mpesa wo kan. nti da bi lumba ni di lumba no e ye bofo bi di Bosuma na abofo. ade na e bosom Baby a ahun bonita. ade na wombone bi no wan Tumi ya aswode ntia onya. Say fallen angels. ya da ti Ye do mu ya aswode ntia. a generation bi na efa yeti wo mu average my foreign boy in your generation ade na what You say you continue from the previous from the yesu aban na de ko ordinary force so tua so ye ananyesa Okay, yeah. one thing I say nipa bi adi show mu say bible no usua ni ya John chapter 1 to verse 12 as bidu yesu di ye ye ma won tumi se o mede yankopon ba ti tumi ni wan na ya membebre ene yare awu di nipa nya ade no wo da kasa be sori ena mother nature na won ya me bo my won reason to bo my ni wo da boy but I reject that the lumba e di lumba na sure bi wo Nigeria ofren onumba obu
obi an search o social Google ne ade shunshun no bi of course I show no bi nti breakthrough na e ma ne be lumba o be bi efi nti ya tra o shunshun mu na yenya wa e be ba honem into for them confocus Lumba joining secret court na obi court ni mo no se omuwu a yenhwe omuni etenebusia pe ni kete ni mo no part of the rituals of moye ampa bibi sa o hwe Yesu ka sembi osi yemma na ni nia bo minyini otwa bra ne so a ono no betwa ne bi mu se da Lumba join den so o join den eye no kura eye ni gidi o eye no kura eye ni gidi o okodwen ne prophet Adonai na me ni obi na oni asema wo kan to obi su bia se eye no kura wo nsunsanso no correct ti nipa asemba efa okuni mi oyini mi obrempom mi wa wo kan tan no aya hwe mo brabo wo a wata sori ti asofo opa your research mama asofo be si so Ghana ye di wo matempa ye kan sema ni se ye ka fa omo se nkofo na mo sori ti asofo ne na omo yin sentiri ba be sua dia nka wo be ye very careful say uti she wo ka bibia fa nipa titiri bi ho a wo ka bia be hwe wa no me see that room be we chinsensem no e dan ya badwo na dwo a wo de mboti okay prophet me that's a person na bremaye na me bisa say how dey na obi be wu na adofo ekose some kohwe the dead body na adofo koya na dey veil akete na brain omuntu mu say the person who only need anas no need nipa bia wonam bia no so hu hu a na hu nipa wo ya ubem se wonam no wo nhihye bia wo kan se hu na wo follow a a guide we boa ma to bobra ko ni nti according to me a wo bisa mi no ebusua pani so troto wo ana yes ana e ba bonti almost sana na oka bana adofo person mu hu the evidence of near oka no say be enye abro bi on almost the body the crown ye see crown sana yiye ne crown ba so we say we rumors abrabona ye bono yesem bebre na oti a wo de be yasem yesa obenya mane yeni pe bia ne ye ka ne kirasem nti obetumi aka obi hu asem obeto amane bi mo ba ko hye be ye bi busom bi minimini pe bi wo Ghana a o kan ho asem a na okoso minimini pe bi wo Ghana betumi aponi di atro nipa me be trace mo gu ni ma se so still akasia na medjuma na ye okay o kan ho asem a wo obrabo nbe koso bi wo du obrabo be se usika sami kofom wo se o bre wo se wa obrabo kofo wo se nipa ni di ni kwa na koso nkofo bi o Ghana ntia bi unze bibia be social media na mo fa ni di o matem am se mo ni nie wo se wo ni nie wo ma ka umbo ne di nka se mo ne da nwa no hwa ye de protect na brabo no ni gidie na akire nsa nti wo di na tem na wo hire ba no asofo bebre wo bi asofo bebre wo bi nti se wo asofo bi pentokwa na so ai say o wo di nanim ko yefe ma wo ye die be kono e automatic me prophet Adonai na me ka kiro ti ni pe bia wo a pedifo bi no nye bisa ma wo hyebre na wo ma obi ye bisa ma wo hyebra mo se osimesi we ni ho asem ba me nke bi da nti wo na wo kasa hwe se stadia ye wo mbiri betwe mu a the lies of Mame Dokronom Choice FM or the ni be shisu solo di fo wo krom ya na ye easy no eh did no eh be tum so share ni ye mfo ye ni hu do so se ye di ye ni ti abrabo ne bo ase na ye wo de wa fe di so
Okay. Orifo, unse Nkofo was so many questions about Lumba. Na me kasa pese no, me so much interested about Lumba story no. But me who say there's a spirit behind. Near Kosunya because Kosia say wa the first one from Nkofo ken. Say eyi sikasem bi anka wo bi da. Eya brochira o fra brochira e ba e wo ma o japade. Iti ne den ya ti na wo so fra brochira wo no mo base. E na ma be pray bi di ho. Nti mu nsi bia bibi na ekoso busani na hia support from saade no Onhwehwe onhwehwe but inchirimu na wode bana esebia obrepo bia eto aya na hu sem doso ina me hu say this kind of insensem na ekoso no odobro ni wo fie amu yo okay akoya say why okay na afi ade ebe kan wa semechi it was for me prophet around this year now prophet dey emberebre aba yesterday hanimo ene dey memma no kwane wa kire ba ko menu ma kire senia esubet ma ban faso dey ama prophet edru bera be so kire we Catholic bam dompe abati ana siatika ewati obi a ho abe se kwapompom ana udompe mejo obi wa na se asintim twetwe no obi wa ne kotodwe obi wo a the spinal cord we no ana twetwe no odi dompe me ha obi a wako ache obi so ho se ne na ho hye ne pa se yehwe nso hyebu no munye bi no mo so nti ebetu ase ba one thing is me nton edro misayare nti madaroma mutie mi ana mutie mi yi na ya ye pedro no madaroma prophet adona nton edro yare na o kono o si ye bisa yare na ti ne hu se yare no if baby na aba ana obi na watu edro na obi na wabo odua ana obi na wodi bibia to kra so nti ye hwe so fam said say obi person to come wa try and krata esemi nko ye bisa hwe madi ansa na muntu obi wa media to anim na we PT2 activation so power and healing body unye bi no aweki okra no yi hu fi mu na ma wa na ma hu se osunsun ni pedua no etu kenya no ni pe bebre na ma omo yeti ase we stop drinking about tea wo buhwene bi a oton sanu ma mu de ne tie onye bi no ma osuru nti ebetu ase ba mi nton eduro mi so yare we so waste about tea na ko about tea wo sisi yare no se eteden bi the prophet adona yankopon ti ayare sabeba asho obo ade yankopon di eniyam na we so stroke about tea obi a stroke akana today onye bi no ma osuru nti ayare sabeba obi so a kidney how we say kidney about tea so what to dialysis so say eteden yankopon ti benya ya research obo ade yankopon die niyam we so anti age hebati nye bi no ade bia manipedua no aye kama nipedua no nye basa na we so back to sender about nye bi no na obo bra na obi di ukoja obi bo obi tu oduro we japade bi obi no pre ho no do na minduro so a osuru nti ni oba hye bi ebesa akọ no so but one thing is me nton eduro misayare na we so restore to obi oda otu nkrompa ana obi owo asthma and obi o wana moja fili mu ba unye bi no ma so nti e betwa ahye obo ade yankopon die niyam we so detox ni pedua no ama fi bi e woni pedua no musane yare bi a wo de ananti asase so e wakwa unya no duru bi ni prophet adonai wo de banko ade a emfa wo be bia wo wiase afa na nya obo ade yankopon nti so abeka bi na unye bi no so a ayaresa be ba ahye obo ade yankopon die niyam abrabo no ye yemfa ye ni hu do hye ye di ni o pe ban mo echi kwan pe di fo wa brabo na ebetumi abo ama onyam esisi na kwan so yes a wo hye obi bedwure gu nipa trimu ya den nti minya wo ameyaw eno ne se mada na ho so obobra na nyam enko yi a pe di fo bi no nye bisa mo no bisa o hyebre ma so udi fia ka okra no no mbo ana dwira wo Psalm 51:7 David ka kire nyam so o fe dwira yi ne hu fi no nye fita se sutrema wo wa pe di fo bi no ma ye cleansing na o show no abribia no ntu no pretty bi the prophet adona pe ban go chiri kwan na wabra ba ko ya hye wade yankopon die nya afra de room no emu nsem do so pe di fo bi wuchi na bo amane ya de wetumi afedi so bi the prophet adona obade yankopon hye obi bia na oye obi bia ko ahwe bisade ma Orifo me da so nya bre asira nya dia
It was for many prophet Adonai and a deal common way a spiritual program. I mean, him say, and same say we now on more a pay a home answers to anything that we need in common with bishops and question be brave. Na ni ono so enim no or the atwa dem be chan the contact at the atwa ase wono mo uposo no difo Adonai ekasa for number ase wono no enkasa na fe meso send dem a subscribe my page na mi adoma no so se na me upload bia so na onsa ebetimaka I hate too much. Afishapa.